Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ako si Azman Kumel, man kam suwi-suwi sinyusiakan Basilan TV. Selewinin boter o kam masya si me kalahatan yene tapit dalam lahat Basilan. Ko ene dan bu island gitang tu takilale we tabi ko ene island ini nanu de. King keman bang siyakan bang si me tauso gini nanu de yung kuman. So nang buhay ng ban island hap manamal yene me view ne sumabaren suwi-suwi hadis kita kapi kita tapi ko itu boter o kam happy supaya tahati tebi bang satu oke bang ini duk bang ini ne pain mania mala ilay so bang me white beach duk me tinuse duk me sedipe daran ne kita tebi dalam me video atau kan dalam patta semoga ne island ini bahu takalewe bihatu kesenduhan duk aku first time ko inin pi semoga ane sung tebi payaman tebi ko bang ini me kahalan malai di dalam beach ini natawakan island ini. Di sini kita lihat Kenkeman Island. Aku stop. Baru kita akan ada awal. Tinalaw kita bisa pareta bangkain. Saka lagi tambahan Kalang Kapisahan Beach. Kalang Kapisahan. Ya jadi makan dan tuh bang makan bang makan dan tuh di mari. Menggunakan terpat tuh doa Allah. Sampai begitu. Sige. Nakita ko ba bangko? Teatro naman.
Akan ada sebetulnya. Kalau oke itu si Kengkeman Island. Kengkeman Island. Kengkeman Island. So, naramat ilum ato. Sa yung taglahat ang payamante bang si may lahat Muslim, iya masih pagpikirin bang sa yung kita pa niya iya masjidin kami tagitawinin. Iya inin masjid matu si Kengkeman Islandin pag miyaan manu mi amatuhin may Muslim gisag so and masjid din Abu Sayyaf Mosque. So Mas Abu Sayyaf Mosque and masjid din. So bisan si lama-lama tu kulang-kulang so si lamang agama masih bisa niya masjid itu. Ambas pa yun ang Alamansa. Sini imam nina? Ambas Alamansa. Ambas Alamansa dapo masjid na tawakan nina. Nakura de matu di alam lahat. Kengkeman ini. So barangay na ini barangay? Kaisa Tamok. Barangay Tamok. So barangay Tamok lahat masih barangay din. So sitio Kayumkuman. So ang sikita yakan? Kengkeman. Kayumkuman, Kengkeman. Kayumkuman. Masih na lahing dito. Gatabot ko kolesap. Gatabot ko kolesap. Pero ang tabot ini na. Bang itu ka baka sele wag hanti ka lo lahat ka pito buwan mo walong Ramante ko may view Kayumkuman atau Kengkeman Island ini. Tapi itu kita maneng kepak. Oh. Buat lo kan masih tuh si island ini. Pero first time ko rin tapi ito. So si Mega bakas tapituhin, look na aja kita bi. Oh, hapumus nen. Bangin taon to hinang beach for manin manamal. Mas pandugan ko dili ka pa ning detigal hape lang ban white beach duk me. Tinuse masikat ko ito yan bangin taon to. So insalatala masih nin pagpikila na may municipal malusuhin pag under siya inin. So lisin na tahik na, no? Lisin tahik nen, lisin umusnen. So gaja range pe, ga pe taon to. Ga pe niya may cottage ne, ga pe niya pa yung may pagdungguan ne jambatan. So magwa okay na inin. Masih hapang may niya ba ka mag piknik atawakan may masal-masal hap mas itu pali alihan. Tapos landong pag ikagata ko kolesap ko lahing nen. Landong niya. Kadari kita pasan ng sendong pag open do sa bano ini. Call may masih. Saya pantau ko tayo na nakanak to Messi. Beach niyan. Palikong yan ini, sabi sa palikong. Happy eh. So masih pa man tawang history me. Ano inin? Mangoy inan kayong kumatakan Kengkeman. Inan to? Ina yan. Eh? Puno yan. Ito. Away ka na ka. Mayra, mari. Ah? Ini no. Bukon.
Iya pambas. So hot pa naman. So ang paman no ni may island to silang kipakter isabo. So amdale si Tamok Hatinin, barangay Tamok Demasi.
Mulai nih. Ini satu kawanan. Kawanan kan? Gue dia bangka mau mulai kita. Kusembayang dua. Terembuak tuh. Oh. Yay! How ni lagi? Tunggu si Mapales tuh. Agak nuhut. Nembuak roh jadi tadi. Juga minta deh. Apa garuna galone? Karena sini roh gitu buatnya. Jadi pembuat kalau Iya, tahu. Mulai dikit ya, Bi. Boleh. boleh nih. Boleh. Oh, mulai kami. Kalau menantang nama. Baju tunggulan. Terus ini kutembakan ng bang sangim. Mana sini? Oh tepat. Luro ko tahu mas maning ko na paglabak kubuangan to siwen. Kena na. Tapi siapa tahu kamu yang raincoatnya? Boring ko. Ano tapan kita limon nero. Kira kita limon. Ito po sa pakuan. Oh, kalau Kapay. Kudo kapay ta. Gato na. sarina. Mau ida. Wanang mo daw to na. Ada problema. Saru matung na biya ini. Dahil kita pag-record sila yan goya. Tulang tuh, bisa na tuh balik bene kato. Magsugol si pamayan bimian bisan video tambi taha duk taha ilingan tenbi sa ta pamulay temia anang payman biga nila iye ni hinabuti na tatahik pamulein way pegi basag goyak manamal nahangkani ina ko cellphonein pegi katatuhan te iye ni silanin lagi pegi besa kita tahi murah-murahan pampengkap tapakan TV sa ta pamasyal do pihak islanday pegi ruisab samiaan pagbayran pas mani magsugol si Kaam duk demikian nen. Kembali ko si Kam Salamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.